Menta kalas ngi ublay ka arpo tarik jamang arjara posau. Kinong penya jung ka Shillong Fashion Society. Ilahiyar siya nung stoin, ban pan kuburo mikiru temen, kibalaya dan mentah ka jingala Hill State, bat kibala siya aset patok ka Shillong bat Guwahati. La penlong ka jingalang pan kuburom, ha Bishop Hall ni unong stoin, ha kaba kiru temen na kaling kijaka jung ka West Khas Hills, ban Arik Bohai District kilaya poilang. Kaba marayo ilinagdog ng isosyal karengos ng hakinas pa sa punyo. Yakadang wingi yung uli India labu kapang at siksido kapara kata. Kasencar kada kasuk kasanyba. Ndray kani ka putulman jimut. Putulman narik hawar asam. Namar kimla. Siu banda man. Kita kenal pembayang kali jadi nikmat senis. Sapang. Sakala don bor kai pateng bat kiwe kikam. Kutau sudah khakna spa sampunyo. Tanyo stam hadin layo ang itin na Independence Sulawesi Tenggara yakni Eastern Indian Tribal Union. Hatura. Nilai gunakan layan saprang yo ilai dan jela katung artikel lai spa ni kuwait. Di partai sa FHLC. Hausnam khakna spa grupo. Haflong, New State Samjan, dah kata non-violent direct action, volunteer lakukan kerja. Hanya biar mesti kami misu, House Member Happiness pada pusat. Kalau kabe tentang, ngayo kita disebut, kion makadal kecing kawan tu mengelam ini, nak kata kami misu kion nak kita mesti katung artikel laispan kuiji. Harakina ki ar paralo kilami no sasutang khasi jadi taro kumta kadhi patruam atau mesti gum batik pada asok state kene ketentuk ya terban area jon autonomous district council khasi jadi taro hills like no lain dari Jakarta bahap municipality yang masuk ke British area conference saturang dalam aksan adalah June Hakinas Parupra banyak kan halor kata atmosfer dari hari conference berbahas Kristen untuk kubang chief organisasi kontier bapaknya Marway batum pediang yang atmosfer kumda hashtag miau amit hashtag umai bulan Hakinas Parupra hadir ketua conference di Bilundo chairman of FHRC Kasihil sebagai Kapten Williamson sama chairman of FHRC Karhils lebih dari hoping untuk sing FHRC Aida hoping shooting pistol tak sebagian kata izinnya nak tahu kalau ada sing but yang persiap ya subsidi harus terjual kat kendai spa anupra beliau dan hidup pada sing itu nerangga alami pada time was long semua boleh Bakarai atap menuju selong dan benda. Kuntar di state kalau pun no harus memang kapai itu setempat hak kendai spa mengerai. Jika wah jangka ini si bilangan por. Untuk terjadi keadaan Julai itu mesti berpasangan yang mesti lawan sebuah thing. Baumdai dan sampai dengan thing banyak halu banayo erjala kurai. Bat undang-undang chief organisasi yang banyalam Hill State volunteer. Ada juga asli nanti ini kita kenal yang di Pak Nesha Karnor, Mola, Apply baru itu di Pak Nesha. Rengkat kalau ini disebut Nesha, kita sini kawan dan ino ini le nebun yang kata masuk state. Hakacu kajali pertama jadi kita kenduk hajing bahasa kerumor bagi orang bumi atau sostek. Hadin melakukan kajian state hapai tersebut mas anakura. Kasih mereka sing state volunteer atau komite harus kau terik bukan stoknya supra kalau kalano sa Hill State people di mau Kami kinaulan na di kipagluay ban ID medda mensim hado pandapoy upod pagin siya sa tatong na nabenta ban pinyo ya kajana kabapura.
Shisha, kanya kalau ganuksa, pagkajing ay mensim, yaki babon. Ngismo kemen, bat smo buram, shibun hakani kapor, mengiyok banyadan rikatlan, bat pi ginong yele hills deep, kibalalan na di, nabenta kajongi kilong di mani. Kastab, kabasuk kabakanan yipi baro. The Fashion Shillong Society, Kapidang Subha Yapi Shagani Rajingpin ko Buram Kabaar, Yakinong Yule Hill State, Kuvan Chipin Kimau, Kabanikong Lapilong State Convention Hall, Shillong Hosinem, Arpo Arpulai, Jam Ubnai January. But we slow command by Kidan Napring Jamfi, Ki volunteers, Ki Baladan Rinkat Lang Hakapor, Balapilong Hashilong. But the society kadap nagajing sukuman kabakraw, banyo ay kalat, ban pelong biang mental hasni, ya kan nagajing pin ko burang kertang nagkabenta ki basya sa tataw, ki bayale ban pelyo ya kan jela burang.